Nonge kubasuhuza ndabifuriza kugira ibihe byiza nshuti bakunze wa Primo Media Rwanda. Nahe makuru agezweho. Perezida Kagame yazamuye mu ntera abapolisi 5741. Naho Ubufaransa bugiye kuburanisha Lieutenant Colonel Kayumba ukekwaho uruhare muri genocide. Leta ya Kongo yanze kwakira abasirikari 5000 bari barafashwe mpiri na M23. Naho Kinshasa na M23 bagiye guhurira mu Busuwisi mu biganiro. Uganda yimye Kenya lisansi. Perezida Salva Kiir we yirukanye abayobozi b'inteko ishinga amategeko. Iran na Amerika bagiye guhurira mu biganiro by'amahoro muri Pakistan. Naho gahenge ka Amerika na Iran kajemo kidobya. Ni mu gihe umudepite wo muri Leta z'Ubumwe za Amerika yavuze ko ibivejuru byamaze kugera kuri iyi si. Bayikaze muri amakuru arambuye mugiye kugezwaho nanjye Jean Dodier Kanijabo duherewe kuri Perezida Paul Kagame wazamuye mu ntera abapolisi 5741. Perezida Paul Kagame yazamuye mu ntera abapolisi barimo ba ofisiye bakuru, ba ofisiye bato, abapolisi bato ndetse n'abasuzo ofisiye muri polisi y'u Rwanda. Abapolisi batanu bahawe ipeti rya Commission Police barimo Emmanuel Karasi, Bertin Mutezintare, Jeanne Pomsen Mbonyumuvunyi, Barthélemy Rugwizangoga na Fidèle Mugengana. Abahawe ipeti rya Assistant Commission Police ni 10, abakaba barimo Claude Bizimana, Adolphe Nyagatare, Rango Ndori, Calixte Kalisa, Vincent Abintwari Bihigi, Antoine Munyampundu, Faustin Kalimba, Odari Rwanyindo, Christian Safari na Alex Nyamwasa. Icyemezo cya Perezida Paul Kagame cyo kuzamura mu ntera abapolisi cyatangajwe mu rukerera rwo kuri uyu wa kane na polisi y'u Rwanda. Muri rusange abapolisi bazamuwe mu ntera ni 5741 barimo ba ofisiye bakuru n'abato bazamuwe mu ntera. Abavuye ku ipeti rya Police Constable bagahabwa ipeti rya Caporali ni 1949. Ubufaransa bugiye kuburanisha Lieutenant Colonel Kayumba ukekwaho uruhare muri genocide. Urugero rushinzwe iperereza mu rukiko rw'ubujurire rw'Ipari mu Bufaransa rwategetse ko umunyarwanda Lieutenant Colonel Cyprien Kayumba aburanishwa ku ruhare akekwaho muri genocide yakorewe abatutsi mu 1994. Mbere no mu gihe cya genocide Lieutenant Colonel Kayumba w'imyaka 71 y'amavuko yarashinzwe imari muri Minisiteri y'Ingabo hamwe no kugura mu mahanga no gukwirakwiza intwaro mu gisirikare cyatsinzwe Exfar. Mu ijoro ry'itariki ya 9 z'ukwa kane mu 1994 nyuma y'ihanurwa ry'indege ya Juvenal Habyarimana wategekaga u Rwanda habaye inama rukokoma y'ubuyobozi bukuru bwa Exfar yari iyobowe na Colonel Theoneste Bagosora. Ibimenyetso bigaragaza ko Lieutenant Colonel Kayumba yayitabiriye. Tariki ya 19 z'uko kwezi Lieutenant Colonel Kayumba yoherejwe mu bihugu bitandukanye birimo Ubufaransa kugira ngo agirane nabyo amasezerano no gwa Exfar intwaro. Icyamakuru Le Monde cyatangaje ko ayo masezerano yasinywe ariko nyuma arahagarikwa. Nubwo tariki ya 17 z'ukwezi kwa gatanu mu 1994 akanama k'umuryango w'amajyepfo gashinzwe umutekano kashyiriho leta y'abatabazi ibihano byo kutagura intwaro nyuma yaho bigaragaye ko zifashishwaga mu kwica abatutsi kuko zanyanyagijwe mu ntera hamwe. Lieutenant Colonel Kayumba yakomeje kuzinjiza mu gihugu mu ibanga. Uyu mugabo ari mu Bufaransa kuva mu 1998. Imiryango yaranira ko abakoze genocide bakishe hirya no hino mu Bufaransa bagizwe imbere y'inkiko irimo Collectif de Parties Civiles pour Rwanda yatanze ikirego mu 2002 mushinja uruhare rukomeye muri genocide yakorewe abatutsi hashingiwe kuri ibyo bimenyetso. Mu 2018 yafunzwe by'igihe gito ariko aza kurekurwa by'agateganyo mu gihe iperereza ryari rikomeje. Uyu musirikare yemereye abagenzacyaha ko yaguze intwaro mu mahanga ariko ko atarazi ko zizifashishwa muri genocide kandi ko ibyo yakoze byose byashingiraga ku ibwiriza yahabwaga na Minisiteri y'Ingabo. Gusa ubushinjacyaha bw'Ubufaransa bugaragaza ko adakwiye kwizerwa. Mu kwezi kwa mbere mu 2025 abacamanza bo mu Bufaransa bafashe icyemezo cyo guhagarika iperereza kuri Lieutenant Colonel Kayumba bagaragaza ko nta bimenyetso bihagije byerekana ko uyu musirikare yagize uruhare muri genocide yakorewe abatutsi mu 1994. Ishami ry'ubushinjacyaha bw'Ubufaransa rishinzwe gukurikirana ibyaha by'iterabwoba ryajuririye umwanzuro rigaragaza ko hari ibimenyetso byirengagijwe muri dossier. Ku munsi w'ejo kuwa gatatu tariki ya 8 z'ukwezi kwa kane kwa 2026 ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP byatangaje ko abacamanza bo mu rwego rw'ubujurire batesheje agaciro umwanzuro wafashwe mu mwaka ushize nuko bategeka ko Lieutenant Colonel Kayumba aburanishwa icyaha cy'ubufatanyacyaha muri genocide no mu byaha byibasiye inyoko muntu. Biteganyijwe ko Lieutenant Colonel Kayumba azaburanishwa n'urukiko rwa rubanda rw'Ipari rusanzwe ruburanisha imanza za genocide ariko igihe urubanza ruzabera ntabwo kiremezwa. Urukiko rwasubitse gusoma umwanzuro w'ubujurire kwihagarikwa ry'iperereza kuri Agathe Kanziga. Urukiko rw'ubujurire rwo mu Bufaransa rwasubitse gahunda yo gusoma umwanzuro w'ubujurire kwihagarikwa ry'iperereza ku mugore wa Juvenal Habyarimana Agathe Kanziga ushinjwa uruhare muri genocide yakorewe abatutsi. Uyu mwanzuro ari gusomwa ku munsi w'ejo nyuma y'amezi 8 ishami ry'ubushinjacyaha bw'Ubufaransa rishinzwe kurwanya ibyaha by'iterabwoba n'imiryango ihagarariye abakorewe ibyaha itanze ubujurire. Urukiko rwamenyesheje ababuranyi ko umwanzuro uzasomwa ku itariki ya 6 z'ukwa gatanu muri uyu mwaka gusa impamvu yabiteye ntiramenyekana. Imiryango ihagarariye abakorewe ibyaha mu 2008 yatanze ikirego mu Bufaransa isaba ko Kanziga w'imyaka 83 y'amavuko akorwaho iperereza ku ruhare akekwaho ku byaha bya genocide n'ibyibasiye inyoko muntu. Kwezi kwa kabiri kwa 2022 abacamanza bafashe icyemezo cyo gufunga iyi dossier bagaragaza ko nta bimenyetso bifatika bigaragaza ko yaba yaragize uruhare muri genocide no mu byaha byibasiye inyoko muntu.
kubera ko Kanziga yakuwe mu Rwanda ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa kane kw'igihumbi hashingiwe ku itegeko rya François Mitterrand wayoboraga Ubufaransa, iperereza ku ruhare rwe ryakozwe ku minsi 3 ibanza ya jenoside. Mu kwezi kwa 9 mu 2024 ishami rishinzwe kurwanya iterabwoba mu mushinjacyaha ryagaragajwe iperereza kuri Kanziga ryakozwe ku bikorwa bike ku gihe gito kandi humva abatangabuhamya bake. Iryo shami ryasabye ko hakorwa iperereza ku bikorwa bya Kanziga kuva ku itariki ya 2 z'ukwa gatatu kugeza ku ya 9 z'ukwa kane mu 1994, agashinjwa n'ikindi cyaha cyo kugira uruhare mu mugambi wa jenoside. Tariki 20 z'ukwa 8 kwa 2025 abacamanza bo mu rwego rw'iperereza bafashe umwanzuro wo guhagarika iperereza ku ruhare rwa Kanziga muri jenoside. Basobanuye ko nta bimenyetso bigaragaza ko yagize uruhare mu mugambi wa jenoside no muri jenoside ubwayo. Ishami rishinzwe kurwanya iterabwoba mu bushinjacyaha bw'Ubufaransa n'imiryango ihagarariye abakorewe ibyaha bajuririye umwanzuro w'abacamanza, bagaragaza ko abacamanza babogamiye kuri Kanziga bashingiye ku mpamvu zirimo kwirengagiza bimwe mu bimenyetso n'ubuhamya bwatanzwe. Ubujurire bugaragaza ko bitumvikana uburyo Kanziga atahamijwe kuba mu kazu kari kagizwe n'abo muryango wa Habyarimana n'abantu ba hafi yawo bateguye jenoside yakorewe abatutsi kandi ibimenyetso bihamya ko yakabagamo. Iyi miryango yagaragaje ko abacamanza bashingiye uyu mwanzuro ku buhamya bwatanzwe n'abantu batavugwaho rumwe, barimo Gaspard Musabyimana wafashwe nk'inzobere kandi bizwi ko yari mu buyobozi bwa RTLM, kimwe mu bitangazamakuru rutwitsi byabayeho mu mateka y'u Rwanda. Musabyimana kandi yagaragajwe nk'umuntu washyigikiraga ibikorwa byo guhakana jenoside kenshi akanashyigikira ubutegetsi bwa Habyarimana binyuze mu icapiro yashinze mu Bubiligi. Ikinyamakuru Mediapart cyatangaje ko tariki 28 z'ukwa mbere k'uyu mwaka abacamanza bo mu rukiko rw'ubujurire rw'Ubufaransa bamaze amasaha ane mu muhezo basuzuma ubujurire bw'ishami rishinzwe kurwanya iterabwoba mu mushinjacyaha bw'Ubufaransa n'imiryango ihagarariye abakorewe ibyaha. Tugaruka hano mu Rwanda ku makuru arebana n'ubutabera. Dosiye ya DC Clement warezwe ibyaha 5 yashyikirijwe ubushinjacyaha. Dosiye ya Nigaba Clement wamamaye nka DC Clement yashyikirijwe ubushinjacyaha kwikubitira akaba yararezwe ibyaha 5 nubwo hari ibindi bigikorwa iperereza nkuko byemezwa n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry yabwiye ikinyamakuru igihe ko dosiye ya DC Clement yagejejwe mu bushinjacyaha ku itariki ya 8 z'uku kwezi. Ati nibyo koko dosiye yagejejwe mu bushinjacyaha kwikubitiro yarezwe ibyaha 5 mu gihe hari ibindi birimo n'icyaruswa bigikorwa iperereza. Ibyaha DC Clement akurikiranyweho birimo icyo kwangiza ikintu cy'undi kubw'inabi, icyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda, kurwanya ububasha bw'amategeko, icyaha cyo gukoza isoni abayobozi b'igihugu n'abashinzwe imirimo rusange, n'icyaha cyo gukubita cyangwa kugirira urugomo abayobozi mu nzego za leta. Dr Murangira Thierry yavuze kandi ko mu iperereza ry'ibanze ryakozwe basanze icyangombwa cyatanzwe cyo kuvugurura ntaho gihuriye na DC Clement, ari nabyo ahamya ko bikwiye kubera isomo abandi banyamakuru bisanga babaye ibikoresho by'abandi. Ati ubundi iyo umuntu yicaye yibaza icyo yashyaga yarura kuko ntaho ahuriye na nyirinzu. Hari abandi nkawe bajya bahuruzwa bakaza bihishe mu mutaka w'umwuga bakora bakagerageza gutera igitutu abari mu kazi. Gusa ni umuco utari mwiza kuko nta muntu n'umwe uri hejuru y'amategeko. DC Clement akwiriye kubera abandi urugero, abantu bakirinda kujya babangamirana mu kazi kabo. Nigaba Clement yatawe muri yombi ku itariki 31 z'ukwezi gushize kwa gatatu ahita ajya gucumbikirwa kuri sitasiyo ya RIB ya Jabana. Musenyeri Mugisha wahoze mu buyobozi bwa EAR yafunguwe. Urukiko rukuru urugereko rwa Musanze rwarekuye Musenyeri Dr Mugisha Mugiraneza Samuel wayoboraga diocese yashyira mu itorero Anglikani ry'u Rwanda, aho yari yarakatiwe imyaka 3 n'amezi 6 azira ibirimo kuragira mu rwuri rw'itorero yahoze ayobora. Numwanzuro wasomewe mu rukiko rukuru urugereko rwa Musanze. Musenyeri Mugisha yatawe muri yombi ku itariki 21 z'ukwa mbere mu 2025, aho yarakurikiranyweho ibyaha byo kunyereza no gukoresha umutungo wa diocese mu nyungu ze bwite mu gihe yari akiri mu buyobozi. Kuva icyo gihe yatangiye kuburanishwa n'inkiko zitandukanye kugeza ubwo urukiko rwisumbuye rwa Musanze rumukatiye gufunga imyaka 3 n'amezi 6 ahita ajuririra mu rukiko rukuru urugereko rwa Musanze. Urubanza rwe rwabaye ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa gatatu muri uyu mwaka. Umucamanza yavuze rero ko hashingiwe ku busesenguzi bw'abacamanza b'urukiko basanze ibyo Musenyeri Mugisha Mugiraneza Samuel yakoze byo kuragira mu rwuri rwa diocese ntawe itegeko ribimwemerera kandi ko nta hantu ribimubuza, rwanzura ko icyo cyaha kimuhama. Urukiko rwemeje ko ubujurire bwe budafite ishingiro ko hamwe n'icyaha, runashimangira ko ibihano yahawe n'urukiko rwisumbuye rwa Musanze bigumyeho birimo gufunga imyaka 3 n'igice. Mu bubasha bw'urukiko n'ubushishozi bw'inteko yaburanishije uru rubanza hanzuwe ko agomba gusubikirwa ibihano. Mu byashingiweho arimo kuba ari bwo bwa mbere yarakoze icyaha, kuba icyaha yakoze kitarengeje igifungo cy'imyaka 5, kuba yariyemereye mu rukiko ko yaragiye inka ze mu rwuri rwa diocese ndetse no kuba amaze igihe afunzwe. Urukiko rwavuze ko rumaze gusesengura ibyo byose rwafashe umwanzuro wo gufata ya myaka 3 n'igice yakatiwe n'urukiko rwisumbuye rwa Musanze rumuhanisha gufunga iyo myaka ariko 2 n'amezi 4 igasubikwa mu gihe cy'umwaka umwe, rwanzura ko afungwa umwaka umwe n'amezi 2. Umucamanza yavuze ko kubera ko Musenyeri Mugisha amaze igihe kirenga umwaka n'amezi 2 mu igororero ahita afungurwa agataha akimara gusomerwa. Urubanza rwa Musenyeri Mugisha Mugiraneza Samuel rwatumye mu itorero rya Anglikani ry'u Rwanda hadukamo bombori bitewe nuko bamwe bavugaga ko uyu musenyeri ibyo azira n'abandi basanzwe babikora. Makuru avuga mu turere i Musanze barifuza ko inzibutso za Kinigi na Busogo zubakwa mu buryo bujyanye n'igihe.
Abarokotse jenoside yakorewe abatutsi bo mu karere ka Musanze baragaragaza ko hakiri ikibazo kijyanye n'inzibutso zirimo izo mu mirenge ya Kinigi na Busogo, bakifuza ko zakubakwa mu buryo bujyanye n'igihe buha icyubahiro abazishyinguyemo. Babitangarije mu gikorwa cyo kwibuka cyabereye ku rwibutso rw'akarere ka Musanze ahahoze urukiko rwa Cour d'appel ya Ruhengeri, ahiciwe abatutsi benshi bari bahahungiye bizeye umutekano. Muri iki gikorwa hatanzwe ubuhamya bugaragaza inzira y'umusaraba bazize jenoside banyuzemo, ndetse no ko bamwe mu bayirokotse babashije kurokoka mu buryo bw'igitangaza. Bamwe mu barokotse jenoside mu mirenge ya Kinigi na Busogo bavuga ko inzibutso zaho zitubatse neza ku buryo bujyanye n'igihe, bigatuma zitanga isura idahesha icyubahiro abazishyinguyemo. By'umwihariko ku rwibutso rwa Kinigi, abaza kwibuka babo babura aho bahagarara hisanzuye, bigatuma igikorwa cyo kwibuka kitagenda uko bikwiye. Umwe mu barokotse jenoside Kinigi yagize ati: iyo tuje kwibuka abacu usanga aho kwicara cyangwa guhagarara ari hato cyane, kandi ntihubatswe ku buryo bugezweho. Ibi bituma tutabona umwanya uhagije wo kubaha icyubahiro gikwiye. Mugenzi we yagize ati: twifuza inzibutso zijyanye n'igihe, zigaragaza amateka yacu neza kandi zigaha agaciro abaziruhukiyemo. Imyaka irashize ari myinshi, iki kibazo tukigeza ku nzego bireba, dutegereje umuti urambye. Perezida wa Ibuka mu karere ka Musanze Twizere Rusisiro Festus yagaragaje ko ibyo bibazo biri mu bikibangamiye abarokotse jenoside, ashimangira ko bikwiye kwitabwaho byihuse. Yavuze ko uretse ibijyanye n'inzibutso hakiri n'ibindi bibazo birimo amacumbi ashaje akeneye gusanwa, ndetse no kubakira abatishoboye barokotse jenoside yakorewe abatutsi. Guverineri w'intara y'Amajyaruguru Mohaise Mugabo wa Gahunde nawe yagaragaje ko ikibazo cy'inzibutso kiri mu nzira zo gukemuka, kandi ko ubuyobozi bwatangiye ibiganiro n'abafatanyabikorwa batandukanye bikaba bigeze kure ku buryo mu minsi iri imbere ari icyizere ko izi nzibutso zizubakwa. Yagize ati: twagiranye ibiganiro n'abafatanyabikorwa batandukanye kandi byagenze neza. Urugero nko ku rwibutso rwa Kinigi, ari abafatanyabikorwa barimo RDB bagaragaje ubushake bwo kudufasha kurwubaka ku buryo twizeye ko mu gihe cya vuba bizaba byatangiye gushyirwa mu bikorwa. Guverineri Mugabo wa Gahunde ashimira abarokotse jenoside uburyo bakomeje kwihangana no kwiyubaka, akabasaba gukomeza kwimakaza umwe n'ubwiyunge, kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside no kugira uruhare mu bikorwa byose byateguwe mu minsi 100 yo kwibuka. Muri rusange, abarokotse jenoside mu karere ka Musanze bagaragaza ko nubwo hari intambwe imaze guterwa mu kubitaho, hari ibikwiye kunozwa, by'umwihariko kubaka inzibutso zigezweho zizafasha kubungabunga amateka no guha icyubahiro abazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Mu rwibutso rw'akarere ka Musanze kugeza ubu haruhukiyemo imibiri y'abazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 isaga 800. Aba bose bakaba bariciwe mu cyahoze ari urukiko rukuru rwa Ruhengeri, bari bahazanywe bizezwa umutekano wabo, ariko birangira bahiciwe. Mu kanya aya makuru turakomereza kuyavugwa hanze y'u Rwanda. Makuru avuganze y'u Rwanda, leta ya Kongo yanze kwakira abasirikari 5,000 bafashwe mpiri na M23. Ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwatinye kwakira abasirikari 5,000 bafashwe mpiri n'ihuriro AFC M23, bugaragaza ko bashobora kubugambanira. M23 ifite abasirikare ba leta babarirwa mu bihumbi byinshi, biganjemo abafatiye mu rugamba rwo gufata umujyi wa Goma n'ibice bihana imbibi rwabaye mu mpera z'ukwezi kwa mbere 2025. M23 yatangajwe igiye gushyikiriza komite mpuzamahanga y'umuryango wa Croix Rouge abasirikari 5,000 kugira ngo batwarwe i Kinshasa. M23 igaragaza ko yafashe icyemezo cyo kurekura aba basirikare bacumbikiwe mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo kugira ngo ibiganiro by'amahoro bihuza na leta ya Kongo bigende neza, amahoro arambye aboneke. Radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI yatangaje ko komite mpuzamahanga ya Croix Rouge yiteguye gutwara aba basirikare Kinshasa, ariko ko leta ya Kongo itaremera kubakira kubera ubwoba bw'uko bashobora kuba barimo n'abanzi. Radio yatangaje ko M23 iri gushyira kuri leta ya Kongo igitutu kugira ngo yakire abo basirikare, ariko ko umuntu ukorana na Perezida Tshisekedi kandi bya hafi atumva impamvu bari guhatirizwa. Uyu yagize ati: kubera iki bari guhatiriza? Bari kubikora ku bushake cyangwa hari indi mpamvu ibyihishe inyuma? Tariki ya 20 z'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka, umuhuzabikorwa wa FCM 23 Corneille Nangaa yatangajwe iri huriro rigiye kurekura abasirikare 230 ryafatiye mu mujyi wa Goma, gusa ntibizwi niba komite mpuzamahanga ya Croix Rouge yarabajyanye Kinshasa. Mu kwa kane kwa 2025 abasirikare ba Kongo n'abapolisi 359 bari barahungiye mu bigo by'ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye MONUSCO mu nkengero za Goma, boherejwe Kinshasa nyuma y'ibiganiro byahuje komite mpuzamahanga ya Croix Rouge na AFCM 23. Kinshasa na M23 rero bagiye guhurira mu Busuwisi mu biganiro mu cyumweru gitaha. Ibiganiro byo gushaka amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagati ya leta ya Kinshasa na M23 bigiye kongera gusubukurwa nk'uko amakuru atandukanye abyemeza, ku nshuro ya mbere bikazabera mu Burayi. Radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI ivuga ko ibiganiro bitegurwa na Qatar kuri inshuro bigiye kubera mu Busuwisi bikazatangira ku wa mbere tariki ya 13 z'uku kwezi kwa kane kugeza ku wa gatanu mu cyumweru gitaha. Bigiye kuba mu gihe Lawrence Kanyuka, umuvugizi wa M23, yari yatangaje ko indege ya drone y'ingabo za leta yateye agace gatowe ka Nyabyondo muri teritwari ya Masisi muri Kivu ya ruguru, iminsi mike mbere y'ibiganiro bishya mu nzira y'amahoro ya Doha. Ikinyamakuru Africa Intelligence kivuga ko ibiganiro hagati ya M23 na Kinshasa bidashobora gukomereza i Doha kubera intambara iri mu burasirazuba bwo hagati, ko amakuru gikesha abategetsi ari uko bigiye gukomereza i Geneve mu Busuwisi. Ikigo Center on International Cooperation cya kaminuza ya New York muri Amerika cyemeza ko ibyo biganiro bizatangira mu cyumweru gitaha bikazabera mu Busuwisi. Impande zombi ari bimwe mu bigize amasezerano zamaze kumvikanaho ariko bitarashyirwa mu bikorwa, akaba n'ibindi batarumvikanaho.
mu byo bari bumvikanyeho harimo agahenge no guhagarika imirwano bitubahirijwe kugeza ubu kuko imirwano imaze iminsi ivugwa mu bice bitandukanye bya Kivu ya ruguru n'iy'amajyepfo. M23 n'umutwe wa twirwaneho bakorana bashinja ingabo za leta kubagabaho ibitero by'indege mu duce dutuwe cyane n'abaturage twa Minembwe ndetse n'ahandi. Iby'igisirikare kirinze kugira icyo kivugaho kugeza ubu. Kimwe mu byibazwa ku biganiro bizabera mu Busuwisi ni ingendo za bamwe mu ntumwa za M23 zijya i Burayi, mu gihe benshi mu bakuriye uwo mutwe inyandiko zabo z'inzira zateshejwe agaciro na leta ya Kongo. Radio mpuzamahanga y'Abafaransa yatangaje ko mu gihe Qatar ariyo yafashaga ingendo zabo zigana i Doha ishobora no gufasha kugira ngo bagere i Geneve mu Busuwisi. Umwaka ushize Ubusuwisi bwagerageje ibikorwa byo guhuza Kigali ishinjwa gukorana na M23 ibyo yitemera, na Kinshasa nayo iregwa gufatanya na FDLR ibyo nayo ihakana. Bizaba ari ubwa mbere abahagarariye AFC M23 na Kinshasa bahuriye mu biganiro bitaziguye i Burayi nyuma y'ibyabaye mbere muri Angola ndetse no muri Qatar. Tshisekedi aragaragaza ko ashaka kuyobora Kongo indi myaka myinshi. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yaciye amarenga yo gukomeza kuyobora iki gihugu indi myaka myinshi mu gihe abatavuga rumwe nawe bamusaba kutazarenza mu 2028. Perezida Tshisekedi ategeka Kongo kuva mu kwezi kwa mbere kwa 2019. Biteganyijwe ko manda ye kabiri izarangira mu 2028, ariko ishyaka UDPS abereye umuyobozi ryatangiye ubukangurambaga bwo kumusabira manda ya gatatu. Kugira ngo Tshisekedi arenze manda ebyiri bisaba kuvugurura cyangwa guhindura itegeko nshinga rya Kongo. Abatavuga rumwe nawe barabyamaganye bagaragaza ko mu myaka ibiri iri imbere agomba kuba senateri nka Joseph Kabila wamubanjirije. Mu nama y'igihugu y'ibikorwa remezo n'imirimo rusange yabereye Kinshasa, Perezida Tshisekedi yatangaje ko ateganyiriza Kongo ibikorwa remezo bidashobora kwangizwa n'ibiza kandi ko banki y'isi yiteguye kubimufashamo. Tshisekedi yavuze ko afite intego yo guhindura Kongo igihugu giteye imbere kandi gishobora guhatana ku rwego rwa Afurika mu nzego zitandukanye bitarenze mu 2034, ibyumvikanishije ko icyo gihe azaba kiri ku butegetsi. Yagize ati intego yanjye ni ugushyira Kongo ku ruhembe mu 2034 ikaba igihugu kiri ku murongo mwiza giteye imbere kandi gishobora guhatana ku rwego rw'umugabane. Dufite gahunda yo kubyaza umwanya turimo ku isi inyungu ikomeye. Abo mu ishyaka UDPS barimo n'umunyamabanga mukuru waryo Augustin Kabuya bagaragaza ko nta cyababuza kuvugurura itegeko nshinga kuko ngo n'ababanjirije Tshisekedi babikoze. Kabuya na bagenzi be basobanura ko Tshisekedi atagiye ku butegetsi kugira ngo arangize manda ebyiri, ahubwo ko yahawe ubutumwa agomba gusohoza bwo gukemura ibibazo Kongo ifite, bityo ko niburangira azava kuri uyu mwanya. Tukira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umuryango w'abibumbye uremeza ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakomeje guhohoterwa. Ibiro bihuriweho by'umuryango w'abibumbye byita ku burenganzira bwa muntu biravuga ko ikibazo cy'ihonyorwa ry'uburenganzira bwa muntu no kwibasira abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikomeje gufata indi ntera. Muri raporo y'ibi biro ya buri kwezi bivuga ko byabaruye nibura ihonyorwa 439 ry'uburenganzira bwa muntu mu kwezi kwa mbere kwa 2026. Ibi biro bihuriweho by'umuryango w'abibumbye byita ku burenganzira bwa muntu bivuga ko imitwe yitwaje intwaro ahanini ariyo nyirabayazana w'ihonyorwa kandi ko uburasirazuba bwa Kongo aribwo bwibasirwa cyane. Ibi biro kandi bivuga ko hagaragara ifungwa ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi kuko mu mpera z'ukwezi kwa mbere abayoboke b'imitwe ya politiki barenga 40 bafunzwe n'inzego z'ubutasi, bafungiwe muri gereza ya gisirikare ya Ndolo cyangwa muri gereza z'ibanga. Ngo hari abayoboke b'imitwe ya politiki itavuga rumwe n'ubutegetsi barimo 20 b'ishyaka rya Moise Katumbi Ensemble pour la République, amwe n'abayoboke 4 b'ishyaka rya Joseph Kabila PPRD barimo n'umunyamabanga uhoraho Emmanuel Ramazani Shadali na Vice President Obe Minaku bafunzwe kuva ku itariki ya 16 z'ukwa 12 kugeza ku ya 18 z'ukwa mbere. Raporo yabanjirije iyo mu kwezi kwa gatatu ivuga ko hafunzwe nibura abantu 500 mu magereza y'ikigo cy'igihugu gishinzwe iperereza ndetse no ku cyicaro gikuru cy'ubutasi cya gisirikare. Ibiro bishinzwe uburenganzira bwa muntu mu muryango w'abibumbye bisaba ubutegetsi bwa Kongo kwimurira izo mfungwa zose mu nkiko zibifitiye ububasha. Tukomereza amakuru muri Uganda, Perezida Yoweri Kaguta Museveni uherutse kongera gutorerwa gutegeka iki gihugu azarahiriza inshingano ku itariki ya 12 z'ukwezi gutaha. Amakuru yashyizwe hanze n'ikigo cya Uganda gishinzwe itangazamakuru avuga ko Museveni azarahirira muri Kololo Ceremonial Grounds, agace kakira ibirori bitandukanye byo ku rwego rw'igihugu. Ni ibirori biteganyijwe ko bizitabirwa n'abanyacyubahiro bavuye hirya no hino ku isi. Ibijyanye n'uyu muhango byose biri gukurikiranwa n'umunyamabanga w'aho mu biro bya Perezida. Mu kwezi kwa mbere uyu mwaka nibwo Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yongeye gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu ku majwi 71.6%, ahigitse abandi bakandida bari bahatanye. Komisiyo y'amatora muri Uganda igaragaza ko abantu miliyoni 21,600 bari kuri liste y'itora 52.5% aribo bonyine bitabiriye. Perezida Yoweri Kaguta Museveni yafashe ubutegetsi mu 1986. Kenya yagiye gusaba lisansi muri Uganda irayiyima. Igihugu cya Kenya gikomeje guhura n'ikibazo cy'ibura rikomeye rya lisansi n'ibindi bikomoka kuri peteroli biturutse ku mato y'ibi bicuruzwa yabuze inzira kubera intambara ya Iran. Amakuru yashyizwe hanze na Chimp Reports avuga ko agati muri uku kwezi kwa kane Kenya ishobora kumara lisansi yari ifite mu bubiko bwayo bwose. Mu guhangana n'iki kibazo ubutegetsi bwa Kenya bwakoze ibishoboka byose ndetse bwiyambaza igihugu cy'abaturanyi cya Uganda ngo kibagurize lisansi, ariko kirabahakanira. Minisitiri ushinzwe ingufu muri Uganda Ruth Nankabirwa asobanura impamvu bahakaniye Kenya yagize ati ububiko bw'ibikomoka kuri peteroli bwacu bugenewe kwita bwa mbere ku banya-Uganda, ntabwo twarenga ku byo twabijeje mu gihe turi kubona ibibazo byototera akarere. Nibwo Uganda yimye Kenya lisansi, ububiko bw'ibigega bya Uganda buri muri Kenya, ariko mu buryo bw'amategeko ibibitswemo bikaba ibya Uganda.
Gufunga umuhora wa Hormuz unyuramo 20% y'ibikomoka kuri peteroli bikoreshwa hirya no hino ku isi byatumye amato ageza lisansi muri Kenya abura inzira. Ibigo by'abikorera hamwe n'ikigo cya leta bifite ubushobozi bwo kubika lisansi ikoreshwa iminsi 30 gusa. Minisitiri w'ubukungu wa Kenya John Mbadi yijeje abaturage ko igihugu kiri gukora ibishoboka byose, ati turi gukorana n'abafatanyabikorwa bacu kugira ngo duhangane n'ubuke bw'ibikomoka kuri peteroli mu gihe tugitegereje amato ari mu nzira. Tukira muri Kenya, amabandi yahengereye umusenateri agiye kwiyogoshesha, aramuhondagura amusigara intere. Umusenateri uhagarariye igice cya Vihiga giherereye mu burengerazuba bwa Kenya Godfrey Osotsi ubwo yaragiye kwiyogoshesha yatewe n'amabandi yitwaje intwaro mu mujyi wa Kisumu aramuhondagura mugira intere. Amakuru atangajwe n'ibiro bya Sena ya Vihiga avuga ko Osotsi yari yagiye kwiyogoshesha mu gace ka Acacia mbere yo kujya muri restaurant iri hafi aho yamaze iminota hafi 30 aganira n'inshuti ye ndetse n'abaturage. Itangazo ry'ibyo biro rigira riti nibwo itsinda ry'abitwaje intwaro rya musagariye rimuziza uruhande abahagazeho mu bya politike ndetse baramukubita bikomeye. Abo bagizi ba nabi babazaga uyu musenateri impamvu ahorashyigikiye ibyuko abayobozi runaka bajya bayobora muri manda imwe bayirangiza bakavaho bagakomereza mu bindi. Abamurinda birinze gukoresha intwaro bari bafite kugira ngo hatagira abaturage bahagirira ikibazo kuko byari biri kubera ahantu hahurira abantu benshi. Ibiro bye byatangaje ko icyo gitero cyateguwe mbere kandi basaba urwego rwa polisi gukora iperereza ryihuse cyane ko habereye ibi hari kamera z'umutekano zishobora gufasha kumenya babigizemo uruhare. Senateri wa Nairobi Edwin Sifuna we yavuze ko Osotsi yahise ajyanwa i Nairobi mu ndege kubera ibikomere bamuteye. Uyu musenateri ari mu bashyigikiye ubukangurambaga buzwi nka Linda Mwananchi aho na mugenzi we Sifuna babwifashisha mu kunenga perezida wa Kenya William Ruto. Perezida Salva Kiir we yirukanye abayobozi b'inteko ishinga amategeko. Perezida wa Sudani y'Epfo Salva Kiir yirukanye perezida w'inteko ishinga amategeko na vice perezida we kubera ibirego bya ruswa no gukoresha nabi ingengo y'imari igenewe uru rwego. Ishyaka rya rubanda riharanira ukubohorwa kwa Sudani SPLM riri ku butegetsi niryo ryatangije inkundura yo kwirukana perezida w'inteko ishinga amategeko Jemanu Nukumba n'umwungirije Belmena Awelial Alongo. Iteka ribirukana rero ryasomewe mu ngoro y'inteko ishinga amategeko na Tulio Ayahu wo muri SPLM. Jemanu Nukumba wabaye umugore wa mbere uyoboye uru rwego nshinga amategeko kuva mu 2021 ntigeze agira icyo avuga ku byaregwa. Perezida Salva Kiir yashyiraho Joseph Ngele Pachiko nka perezida w'inteko ishinga amategeko mu gihe vice perezida yagizwe Abuko Paiti. Mu kwezi kwa kabiri kandi Salva Kiir yirukanye minisitiri w'imari wari umaze amezi 3 gusa muri uyu mwanya ntiyatangaza impamvu. Reuters yanditse ko ibikorwa byo guhindura abayobozi mu nzego nkuru z'igihugu muri Sudani y'Epfo bikorwa kenshi kugira ngo Salva Kiir akomeze kugumana ubutegetsi. Muri Zimbabwe naho agiye guhindurwa itegeko nshinga rizatuma Mnangagwa atinda ku butegetsi. Abatavuga rumwe na leta muri Zimbabwe batangaje ko umwuka wa politiki atari mwiza mu gihugu kubera amavugurura mu itegeko nshinga azaha abagize inteko ishinga amategeko uburenganzira bwo gutora perezida aho gutorwa n'abaturage basanzwe. Umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi wigeze no kuba minisitiri w'imari Tendai Biti yabwiye BBC ko ibiri kuba ari nko gushaka gufata ubutegetsi ku mbaraga. Ati ibi ni ugufata ubutegetsi ku ngufu. Ibikorwa byo gufata ubutegetsi ku mbaraga biri kuba buhoro buhoro muri Zimbabwe. Ishyaka ZANU-PF riri ku butegetsi kuva mu 1980 rivuga ko nta kizaribuza gukora izi mpinduka kuko uburyo bushya bwo gukora amatora buhendutse kandi budateza impaka. Umushinga w'itegeko nshinga uri mu nzira zo gutorwa uteganya ko manda y'abagize inteko ishinga amategeko na perezida ziva ku myaka 5 ikabirindwi. Amatora yarateganyijwe mu 2028 akazigizwa inyuma akazaba mu 2030. Biteganyijwe kandi ko manda ya kabiri ya Emmerson Mnangagwa yari kuzarangira mu 2028 yagize mu 2030 ndetse inteko ishinga amategeko nshya ikazatorwa mu 2030 akaba ari nayo izatora perezida mushya. Ibiganiro biherutse kubera mu ngoro y'inteko ishinga amategeko byitabiriwe n'abantu benshi kandi bagaragaza ko bashyigikiye amavugurura mu itegeko nshinga. Iran na Amerika bagiye guhurira mu biganiro by'amahoro muri Pakistan. Iran na Leta Zunze za Amerika batangaje ko ku munsi w'ejo ku itariki ya 10 z'uku kwa kane bazahurira mu biganiro by'amahoro bizabera Islamabad muri Pakistan nyuma y'uko impande zombi zemeranyije agahenge k'ibyumweru bibiri. Iran ishimangira ko ibiganiro byayo na Amerika bizashingira kuri gahunda yo gukomeza kugenzura inzira ya Hormuz no gukurirwaho ibihano byose. Iran yarayemeye ibiganiro nyuma y'itangazo ryo kuwa gatatu rya Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump wavuze ko ahagaritse by'agateganyo intambara mu gihe cy'ibyumweru bibiri. Perezida Trump agaragaza ko ako gahenge gashingiye ku kuba Iran yemeye gufungura inzira ya Hormuz yari ifatiye runini ibihugu by'i Burayi ndetse n'ahandi hirya no hino ku isi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran Abbas Araghchi mu butumwa yanyujije ku rubuga X yemeje ko Tehran yemeye ayo masezerano kandi ko ingabo za Iran zitazongera kwirwanaho mu gihe ibitero zigabwaho bihagaritswe. Ku ruhande rwa Pakistan, minisitiri w'intebe wayo Shehbaz Sharif yashimye impande zombi zemeye agahenge no kuyoboka inzira y'ibiganiro bigamije kurangiza intambara. Iran yafashe icyemezo cyo gufunga inzira ya Hormuz nyuma y'ibitero yagabweho na Amerika na Israel tariki ya 28 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka byagize ingaruka ku bucuruzi mpuzamahanga bituma ibiciro bya peteroli bizamuka ndetse binateza ibura rya lisansi mu bice bitandukanye by'isi. Ibitero byo kwihorera bya Iran byakwirakwiriye mu karere ko mu burasirazuba bwo hagati ndetse bihungabanya ubukungu. Trump yavuze ko Iran igomba kubahiriza amasezerano nyayo. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yanditse ku rubuga nkoranyambaga Truth Social aburira Iran ati kurasa kuratangiye kunini cyane kandi kwiza cyane ndetse gukomeye cyane kurusha uko umuntu wari wese yigeze abona mbere niba amasezerano nyayo atubahirijwe mu buryo bwuzuye.
uburyo amasezerano y'agahenge k'ibyumweru bibiri yagezweho hagati ya Amerika na Iran asobanurwamo buratandukanye. Ukutayavugaho rumwe gushingiye ahanini ku bundi buryo asobanurwamo bwa gahunda igizwe n'ingingo 10 bwagiye hagaragara. Trump avuga ko ari itsinda rimwe ryonyine ry'ingingo zifite icyo zivuze kuri Leta z'Ubumwe za Amerika. Yasobanuye neza icyo ashaka mu cyo yita amasezerano nyayo, ati nta ntwaro kirimbuzi za nucleaire ndetse umuhora wa Hormuz uzafungurwa kandi utekane. Habayeho uburyo rero bwinshi bwo kubisobanura ku ruhande rwa Iran. Ibitangazamakuru bya leta ya Iran bishimangire ko cyo Iran ivuga ari ingingo imwe irimo kurangiza imirwano muri Iraq, Iran, Yemen na Liban, kongera gufungura umuhora wa Hormuz no kwiyemeza byuzuye gukuraho ibihano Amerika yafatiye Iran. Nyuma gahunda igizwe n'ingingo 10 y'akanama k'ikirenga k'umutekano w'igihugu ka Iran yagaragaye kandi yongeraho itunganywa rya uranium ndetse Iran igakomeza kugenzura umuhora wa Hormuz. Ubusabe bujyanye n'itunganywa rya uranium nyuma bwaje gukurwa mu nyandiko isemuye mu Cyongereza y'ako kanama k'umutekano. Mu butumwa bwe Trump ntiyakomoje ku kuba agahenge karimo Libani igihugu nacyo kitavugwaho rumwe kandi kigize ingingo ikomeye mu bigize amasezerano y'agahenge. Hagati aka gahenge rero turi kuvuga ka Amerika na Iran kajemo kidobya katamaze kabiri. Agahenge Leta z'Ubumwe za Amerika zari zemeranyije na Iran kajemo kidobya biturutse ku bitera Israel yagabye muri Libani bikagwamo abarenga 250. Iran yari yemeye ko igomba gufungura inzira ya Hormuz inyuzwamo 20% by'ibikomoka kuri peteroli bijya hirya no hino ku isi. Nyuma y'amasaha make akagahenge gatangijwe, Iran yavuze ko yongeye gufunga iyi nzira. Yavuze ko ari icyemezo cyaturutse ku kuba Israel yarenze ku mahame y'akagahenge ikagaba ibitero ku mutwe wa Hezbollah muri Liban. Ibi bitero bya Israel kuri Hezbollah isanzwe iterwa inkunga na Iran byahitanye abarenga 250 bikomerekeramo abarenga 900. Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yavuze ko ibijyanye n'agahenge bitareba ibitera igihugu cye kiri kugaba kuri Hezbollah. Ni mu gihe Iran yo ivuga ko ari imwe mu ngingo zari zemeranyijweho. Vice President wa Leta z'Ubumwe za Amerika James David Vance yavuze ko ubwo hemeranywaga ku gahenge Iran yarasabye ko Israel ihagarika n'ibitero kuri Hezbollah, gusa ingingo ntiyemezwa. Pakistan nk'umuhuza yo yatangaje ko Libani yarebwaga n'ibijyanye n'aka gahenge. Mu gihe agahenge kari gatangiye kubahirizwa, Iran yari yarekuye ubwato butatu butwaye ibikomoka kuri peteroli burimo bubiri bwayo n'ubwato bumwe bw'Abashinwa. Kugeza ubu mu kigobe cy'Abaperesi arabarizwa ubwato hafi 500 butegereje guhabwa inzira ngo buce muri Hormuz. Ibintu byongeye kuzamba hagati ya Iran na Amerika mu gihe hateganyijwe ibiganiro bizabera Islamabad muri Pakistan bizahuza impande zombi. Intumwa za Amerika zizaba ziyobowe na Vice President J.D. Vance. Ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli byazamutse mu gihe benshi bari bahanze amaso agahenge hagati ya Iran na Amerika. Mu gitondo cyo kuri uyu wa kane, ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli byazamutse ku isoko mpuzamahanga mu gihe abashoramari bakomeje gukurikirana uko ibintu bihagaze ku gahenge hagati ya Amerika na Iran. Aya masezerano y'agahenge y'ibyumweru bibiri yatangiye kuzamo kidobya nyuma y'uko Israel igabye ibitero byinshi kandi bikomeye muri Libani, bituma Tehran iburira ko hazabaho igisubizo kizatera kwicuza n'ibyo bitero bikomeje. Ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli rero byari byamanutse cyane ku wa gatatu nyuma y'itangazwa ry'ayo masezerano arimo kongera gufungura inzira y'ingenzi mu bwikorezi bwo mu mazi, umuhora wa Hormuz. Urujya n'uruza muri iyo nzira y'ingenzi ikoreshwa mu gutwara ibicuruzwa by'amato rwarahungabanyijwe cyane nyuma y'uko Iran igabye igitero ku mato yagerageje kunyura muri uwo muhora yihimura ku bitero byo mu kirere byagabwe na Amerika na Israel kuri Iran. Akagunguru k'ibikomoka kuri peteroli bitunganyijwe kazi nka Brent kazamutseho 2.2% kagera ku madolari 96.7 y'Amerika. Ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli biracyari hejuru cyane ugereranyije n'uko byari bimeze mbere y'uko intambara itangira. Ingaruka zizamuka ry'ibi biciro zatangiye kuboneka mu bihugu byo mu karere, aho muri Tanzania litiro imwe ya lisansi yazamutseho amashiringi arenga 500 y'icyo gihugu. Mu Rwanda izamuka amafaranga arenga 300. Abacuruzi bakomeje kureba niba hari impinduka ziba ku icuruzwa ry'ibikomoka kuri peteroli mu gihe umubano hagati ya Iran na Amerika bigaragara neza ko udakomeye nk'uko byatangajwe na Danny Price wo mu kigo cy'ubujyanama cya Frontier Economics. Yongeyeho ko kubera ko bimwe mu bikorwa remezo by'ibitoro na gaze byangiritse bizatwara igihe kugira ngo bisanwe, bishoboka ko ibiciro bizakomeza kuba hejuru nibura mu gihe cy'umwaka umwe. Muri Amerika, umudepite yavuze ko ibivejuru byamaze kugera kuri iyi si. Umudepite wo muri Leta z'Ubumwe za Amerika Tim Burchett yatangaje ko ibivejuru bizwi nka aliens byageze ku isi binyuze mu byuma bidasanzwe kandi bikaba byaragiranye ibiganiro n'abantu. Uyu mudepite yavuze ko aya makuru yahawe n'abakozi ba leta ya Amerika atifuje kuvuga amazina. Mu kiganiro yagiranye n'igitangazamakuru TMZ, uyu mudepite yavuze ko abo bakozi batanze ibisobanuro birimo aho byabereye, amatariki n'abantu bari bahari. Ati batanze amakuru asobanutse neza, bavuze aho byabereye, batanze amatariki n'iminsi ndetse n'abitabiriye iyo nama. Aya makuru yose yageze hejuru mu buyobozi bw'abahoze ari ba perezida atari abari ku butegetsi ubu. Depite Tim yavuze ko adatekereza ko ibi bivejuru bishobora guteza ibyago mu bantu kuko iyo baba bifite umugambi wo kugirira nabi isi biba byarabikoze kera. Ati ntabwo ntekereza ko turi mu byago, ntekereza ko ibi biremwa bibaho
kandi ibi byari kuba byaratugiriye nabi mu kanya nk'ako guhumbya, ariko sintekereza ko ibyo bizabaho. Uyu mudepite amaze igihe asaba ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaza amakuru zifite kuri ibi bivejuru bizwi nka aliens. Ku isi amaze igihe hari impaka ndende zijyanye n'ibivugwa kuri aliens. Benshi bemeza ko ari ibiremwa biba mu isanzure rimwe na rimwe bishobora gusura isi, bivugwa ko bifite ubwenge n'ubushobozi burenze ku bw'ikiremwa muntu. Nubwo hari ababyemera gutya, hari abandi bavuga ko kubaho kwa aliens ari ikinyoma gishingiye kuri filime n'inkuru zo mu bitabo, ndetse zikaba zifashishwa nk'urwitwazo mu gusobanura ibirenze ubwenge bwa muntu. Mu bihe byashize byakunze kuvugwa ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zawe zibitse aliens mu kigo cya gisirikare gikomeye cyitwa Area 51. Volkswagen yatangiye igerageza ry'imodoka zitwara. Volkswagen na Uber biri gukorana mu kugerageza bisi nto zitwara self-driving microbuses mu mujyi wa Los Angeles muri Amerika, mu rwego rwo kwitegura gutangiza serivisi zo gutwara abantu mu buryo bwa rusange hakoresheje imodoka zitwara bitarenze mu 2026. Mu mwaka ushize byatangaje imishinga yo kuzana bisi nto zitwara zikoreshwa n'amashanyarazi zo mu bwoko bwa ID Buzz mu mijyi itandukanye mu myaka 10 iri imbere. Mu igerageza rigiye gutangira hazakoreshwa bisi 10, buri imwe ikaba ishobora gutwara abantu 4. Mu minsi ishize ibi bigo byafunguye inyubako bihuriyemo mu mujyi wa Los Angeles, bikaba bifite gahunda yo kongera izi modoka zikagera ku 100. Nubwo amagerageza y'ibanze azajya aba hari umuntu ushinzwe umutekano w'urugendo mu modoka, biteganyijwe ko ingendo nta mushoferi zizatangira mu 2027. Mbere yo serivisi itangizwa, ikigo kigomba kubanza kunyura mu nzira ndende y'amategeko kugira ngo kibone impushya muri Leta ya California. Ku rundi ruhande, ikigo cya Uber nacyo kiri kwagura ibikorwa byacyo bijyanye n'ibinyabiziga byitwara. Kuri ubu gifitanye imikoranire n'ibigo 25 bitandukanye mu byerekeye ikoranabuhanga ry'ibi binyabiziga. Vuba aha Uber yakoze ishoramari ry'ibanze ringana na miliyoni 300 z'amadolari mu kigo cya Rivian kugira ngo igure imodoka zitwara ibihumbi 10. Biteganyijwe ko zizashyirwa mu mihanda mu mijyi ya San Francisco na Miami mu 2028. Shito kuza Primo Media Rwanda, inkuru Volkswagen itangiye kugerageza imodoka zitwara niyo dusoreje amakuru ari kugarukaho none tariki ya 9 z'ukwa 4 kwa 2026. Ngende Jean Dodier Kanijabo ndabashimiye ko mwamwe mudukurikiye, komeze kubana natwe mu bindi biganiro.